Di berbanga 29 Adarê de gelek dronên Îranî armanca bingeha qesrî a koalîsyona navdewletî li parêzgeha Hesekê kir. Li gorî hin niştecihên deverê di vê êrişî de bi kêmanî 29 dron hatin bikaranîn. Hin ji wan dronan xwe li nêzî depoyeke genim li nêzî baragehê teqandin û bûn sedema şewata deverê. Li gorî agahiyan Pergala Parastinê ya Amerîkî Sîram nehişte gelek ji van dronan ku bigihêjin armancê xwe. هدف جي هبونا كردا دسكفتين كردانا استقرارا منطقية أو لكارية منطقية وأما دبينين بربرسيار حكومة عراقية حكومة عراقية غير بربرسياتيا خرابي وغير كريل بيشا وإيريشا بقري يعني أما شوها أما شرمزار دكن ميدانا دكن يعني ويا تشتكي كلكي خرابة وبرتدايات هناك سر منطقية هبي Ji aliyê xwe ve Sîpan Hemo alîgirê Wizareta Berevaniya Sûrî bo herêmên Rojhilatê welat ev êrîş şermezar û got ku divê hikûmeta Iraqê gavên cidî bavêje da ku rê li ber van komên çekdar bigire ku ji xaka Iraqê van êrîşa pêktînin. كل ناف وي امريكا دي شيء كرداجي كتي شما كدي دربي بيجين ما شما تعديل اول ما تكن افياج بو بيخ بيكرن انه سري مشاكلها قش ايراني يعني دربي ايراني ديجن كردا ابخا ايراني دولتك مارق يعني كتي كو خراكي عراق خراكي سوري لبنان فلسطين يمن الاسلام السياسي ابا الاسلام السياسي تدور بتنا مري يعني خوازي دربي كده انا انتم ما داتين لكردستان خينه لسوريا تخلوا هم بين مناطق مجخي غايتها شرقي مذهبي سني شيعي فطبعا تعدى اول شيء دربكي ام الكردين يعني براسيدي نبدا ما ابشر شيء نلمستحمه تم مستحمه دي شريطنا ابدا تعدى ما كمان جابي Ev êrîş ne yekem car e. Hefteya borî jî barageha xerabgîr bi 6 mûşekan hatibû armanckirtin. Di heman demê de hin çavdêr dibêjin ku zêdebûna van êrîşan dikare bibe sedema zêdebûna aloziyan li herêmê. Ez bawerim di çarçoveya xwestina derxistina tev li heviyê li herêmê ji aliyê Îranê ve nevekirina aniyên şeriyên alî nedîn re yên wekî Sûrî re lêbelê dixwaze vê mesaheta ya şeriya ku li ser Îranê çêbûye dixwaze vê mesaheta han berfirehtir bike herêmê nava şerekî dûmdirêj de derbas bike da ku fişarên yên ku li ser Îranê êrişên yên Amerîkî û İsraîlê ku li ser Îranê têne kirin hintekî zê kêmtir bibe. Di nav niştecihên deverê de jî hin kesan dilgiraniya xwe anîn ziman û gotin ku berdewamiya van êrîşan dikare bandorê li ser ewlehiya herêmê û jiyana rojane ya gel bike. Emcet Kurdo, Dengê Amerîka, Qamişlo.